محترم نمایندگان وزارت اخباری ما حاضرین گرامی قبل از همه تشریف آورید یکایک شما رو به وزارت فرهنگ خیر مطلب میگویم و در آغاز میخواستم به طور خیلی مختصر باید به فعالیت وزارت در 6 ماه اول سال شما شناس نمایم. وزارت فرهنگ در سال یکم سال 2022 برای عملی سازی سیاست فرهنگی کشور و تشکل فضای یگانه فرهنگی فعالیت خود را روانه نموده دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان محتوای در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نموده را دستور کاری قرار داد. در این دوره مؤسسه‌های تئاتری و کنسرتی در برگزاری جشن‌های 29 سالگرد قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان فوروم 14 همکاری‌های کشورهای آسیا مرکزی با جمهوری کره، فوروم رئیسان شهرهای کشورهای آسیا، برنامه‌های کنسرتی بخشیده و روزی مدت، فوروم بین‌المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی سیاسی، روز وحدت ملی و دیگر برنامه‌های فرهنگی بخشیده و تشریف مهمانان مهمان فعالان شرکت. یکی از سمت‌های فعالیت مؤسسه‌های تئاتری شرکت در فستیوال و جشنواره‌های بین‌المللی با مقصد معرفی صنعت کسبی ملی است. مهم مقصد تئاترهای کشور در 6 جشنواره بین‌المللی شرکت ورزیدند. از جمله هیئت ایجادی تئاتر دولتی اکادمی درامایی با نام ابوالقاسم لاهوتی با نمایش فردوسی و تئاتر دولتی موسیقی ماسکوی با نام میکروفون و ضرب شکل با نمایش لری بدخشان در 40مین فستیوال بین‌المللی تئاتر فجر جمهوری اسلامی ایران، تئاتر دولتی اکادمی درامایی با نام ابوالقاسم فردوسی در فستیوال بین‌المللی تئاتر در جمهوری ترکیه، تئاتر دولتی درامایی روسیه با نام ولادیمیر مایاکوفسکی در فستیوال بین‌المللی تئاترهای روسی در شهرهای سارانسک و تنبوری فدراسیون روسیه، جشن‌ها، ملاقات و واقعی‌ها، میزهای مدور، کنفرانس‌ها، سمینارها، فستیوال و آزمون‌ها، محفل‌های ایجادی، نمایش‌های کتاب و ادبیات، هنرهای مردمی، آثار رسامان و برنامه‌های کنسرتی و تئاتر نامیده شده و طول این مدت 3894 چهارمینی برنامه با فراگیری زیاده از 2 میلیون نفر برگزار شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 800 چهارمینی و 760 نفر 760,000 اشتراکچی زیاد می‌باشند. می‌گذاریم بر سوال جناب. قبل از من به اطلاع شما می‌رسانم محترم نمایندگان وزارت اخباری من در نشست خبری امروزه معاون اولی وزیر فرهنگ نظریون عابد عادل، معاون وزیر Alışır Bayram Asım, Azrail'e duyursun. Bani Aziz, Lanışasti, Kışmıhay Kat Kışmıhturdaki Vazirler Darkoli Korkari Dasukramari Libosoy Dili Mardun است و این مسئله رو مطرح شده است. لطفا می‌گوید که این مسئله در چه حال است و این مسئله نهایی شده است یا نه؟ خب باید فکر میکنم که این مسئله حل خود را می‌یابد. هستند مسئله‌هایی که آنها حل‌طلب‌تر هستند و مسئله‌هایی که با اون باید توجه مخصوص ظاهر کرده شود. اون لباسی که محترم روزنامه‌نگار بین خود در بر دارید من فکر میکنم که بهتر لباس است. از آن پس من تکرار میکنم مسئله‌های ضروری هستند که وزارت باید اکنون سر آنها قرار داده شود و این مسئله حل برام وزیر در مورد تقدیر چهارخانه راحت میگفتید که چی میشود چون قبلا بعضا خبرها نشر شد که گویا اطرافش تخریب شده است و احتمال است که چهارخانه نیست تخریب شود. بعدا در مورد همون رویخطی که در دست دارید در مورد بیناهای تاریخی یک بار نامبر میکردید که در دوشنبه کدام بیناها به این گروه داخل میشود چون بعضا خبرها نیز بود که شاید بازبینی شده باشد. سوال دیگر در مورد همین در چند هفته اخیر بازداشتی اهل قلم سن ژورنالیستانی شناخته و فعال زیاد رسانه‌ای می شود. من فکر میکنم وزارت فرهنگ نیز مسئولیت و صلاحیت‌های دارد. میخواستم پرسم که آیا با بازداشتی بدون شرح و توضیح ژورنالیستان
фазои матбуот кишвар камтар намешавад. Мавқеи шумо дар ин бора чист? саволи дигар, сарнавишти намоиши Барзо Абдураззоқов Манфур чӣ шуд? Кай ба ин иҷозат дода буд шуд? فکر میکنم که چوبخانه واقعا متصرف خود رو دارد. در این باره مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی شکلی پوشنده است. وابسته به خصوص ساختارهای معماری هستند. آنها به این سوال شما پاسخ میکنند. آیا با یادگاری‌های تاریخی در شکلی پوشنده به این مسئله آزمون برمی‌گردیم و مسئله بازداشت روزنامه‌نگاران و بلوگران. خب من به این سوال چنین پاسخ میدم که چنان عین حال خودتان اطلاع دارید که شما می‌توانید به صورت‌های دسته‌دار مراجعه نمایید و چنان من علاقه قید کردم امروز فضای اطلاعاتی خوب هست از اونی که من برای شما با فایز نشان داده و فکر خود شخصی من فکر میکنم که این فقط فکر شخصی من تنها امین رو من اعلام کردنی هستم که رعایت قانون و قاعده‌های جاری کشور برای هر یک شهروند از جمله برای بلوگران و برای روزنامه‌نگاران حتمی هست و در دوره فعالیت نمایید. مسئله نمایشنامه منقول. خب من به اطلاع شما می‌رسانم که باید تذکر داد که اثر مذکور از جانب شورای بدیهی وزارت ماه ایون مورد محاکمه قرار گرفت با نظر داشت اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز ایمتov دور رفته و اون علاوه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است و نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیه نسل نو قابل قبول دانسته نشد، یعنی از جانب شورای بدیهی قبول کرده نشد. قید نمودن یادگاری‌های تاریخی فرهنگی جمهوری تاجیکستان البته در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب پیشبرد فهرست دولتی یادگاری‌های تاریخی فرهنگی جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود و موافق قرار مذکور علاقه هنوز سال 2017 شکل سیگنالی فهرست دولتی یادگاری‌های تاریخی فرهنگی جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده است از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اینچنین انسیکلوپدی ملی. موافق فهرست مذکور یعنی طور قید کردن فهرست هنوز شکل سیگنالیش روی چوب آمده است. موافق فهرست مذکور در حدود شهر دوشنبه یک قطار یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی به قید گرفته شدند. یادآور می‌شویم که همان یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی به فهرست شامل کرده می‌شوند که آنها از جانب مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها ولایت‌ها یعنی با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند. موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها نیز وکالتداری برابر وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آنها نیز وکالتداری دولتی یا مقام وکالتداری دولتی در ساحه حفظ و استفاده میراث تاریخی فرهنگی محسوب می‌یابند. از این رو وزارت فرهنگ در اساس پیشنهاد مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها با قیدگیری یادگاری‌های تاریخی فرهنگی شهر و ناحیه‌ها را عملی می‌نماید. موافق پیشنهادات تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری فهرست تهیه گردیده است و موافق آن طور شما اشاره کردیم چایخانه راحت در فهرست نیست و یادآور می‌شویم که این نقطه نهایی نیست و موافق قرار مذکور در 5 ساله موافق هر 5 ساله باید فهرست با ترتیب نو با تهیه نو گردد، یعنی
ёдгориҳои тарихи фарҳангие ки пурра нест гардиданд дар асоси хулосаи экспертизаи тарихию фарҳангӣ аз феҳрист хориҷ карда шаванд. барои номбар кардан кохи наврӯз, кохи истиқлол, хоб кохи сомо, китобхонаи миллии Тоҷикистон, осодхонаи миллии Тоҷикистон, парчами миллии Тоҷикистон, қасри миллат, хоб бинои донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бинои донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон. ин номҳои нопурраи он ёфтовариҳои ҳастанд ки мо барои шумо пешниҳод аст. оё вазорати фарҳанг яке аз вазоратҳое ҳаст ки метавонад умури сайёҳиро ҳам дар кишвар тарғиб кунад? оё наметавонад ҳамаи журналистҳоро ҷамъ овараду як бор ҳамаи ёдгориҳоро бурда нишон диҳаду ҷиҳати ба сайёҳат баровардани шаҳрвандон? хуб ман фикр мекунам ки сохторҳое ки бевоситаи вазифаи ҷонии онҳо аст. шумо аз ман хубтар медонед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қумитаи сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад ва дар ин бора рӯбарӣ карда истодааст. агар шумо бисёр хоҳиши аз ҷойҳои таърихӣ дидани бор хоҳиш дошта бошед, марҳамат, мо як гурӯҳи корӣ ташкил медиҳем. касое ки хоҳиш доранд сайёҳати дохилӣ, мо барои шумо онро ташкил медиҳем. با جمهوری ازبکستان برای مانده شده است. همچنین در آنجا گفتید که سازشنامه همکاری بین وزارت‌های دو کشور، وزارت‌های فرهنگی دو کشور به امضا رسانیده شده است. میگفتید که در دوره این همکاری‌ها برگزاری دهه ادبیات و صنعت تاجیکستان در ازبکستان و برعکس و نقشه گرفته شده است. моҳи сентябр، охирои сентябр ва аввали моҳи октябр дар назар аст. фаронур Навзулоева ҳастам, хабарнигори газетаи ССР. суоле доштам. дар рӯзи матбуоти охирии 11 марти 2022 баргузор гардида буд ба чанде аз блогерону журналистони варзида аз ҷониби вазорати фарҳанг тӯҳфа супорида шуд. ҳоло он блогерон ва журналистони машҳур куҷоянд ва ба кадом корҳо машғуланд? оё вазорати фарҳанг хабар дорад? мо ягон хулосаи мушаххас дода наметавонем. акнун он сохторҳо, он ниҳодҳое ки фикрашон ба таври расмӣ баён медоранд, баъд мо метавонем дигар кор барем. айни ҳол ягон далел, ягон ба гуфти шумо хабарнигорон аргумент, факт дар даст надорем. хоб имрӯзҳо ҳамин шабу рӯз ҳар сол атрофи маршировкаҳо суҳбат мерафту сару садоҳо мешид. намедонам аз чиз ки хомӯш аст, ягон чорабинӣ ҳаст ё ки агар бошад кай сар мешавад ба муносибати агар 9 сентябр бошад таҳти кадом мавзӯъ баргузор мешавад? бисёр муҳим аст машировка бо баргузории агар чорабиниҳое ки сатҳи ҷумҳуриявӣ ё байналмилалӣ агар дошта бошанд, мо метавонем донишҷӯёро ҷалб кунем. барои чӣ не? ин дар тамоми дунё айни хуб қабул шудааст. ман намедонам ки баргузор накунем. мешавад намешавад бо аз кай оғоз мешавад? агар шавад, баъд барои шумо расман бо иттилоъ медиҳам аз вазорати фарҳанг вобаста ба кадом ҷашн, ба кадом рӯз, хайр мо 30 солаги истиқлолиятро ҷашн мегирифтем. мо ба таври иттилоъ, ба таври мушаххас барои шумо айни ҳол ягон иттилои вай надорем ки мо ба сари шумо ҳастем. баргузор мешавад, барои шумо иттилоъ медиҳам бо теъдоди чанд нафар, кадом саҳнаи таърихӣ аст, кадом чорабинӣ ҳаст, барои шумо бо иловатан хабар медиҳам. мо ба вазорати фарҳанг занг мезанем, мегӯянд ки мактуб кунед. масалан мисол меорам, ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Узбекистон ман дар самти фарҳангаш гуфтам. мегӯяд ки аввал мактуб кунед. вақте ки мо то мактуб мекунем, то ба шумо мерасад ки он мавзӯъ моҳияташа гум мекунад. доир ба сафари президент буд, ба ман каме дағалӣ ҳам кардам дар он ҷо, ба суоли ман ҳам ҷавоб доданд ва доир ба робитаҳои байналмилалӣ гуфтани ҳастам ки суоли ман чунин аст ки вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон робитаҳои байналмилалиро бо вазоратҳои фарҳанги кишварҳои хориҷ чӣ гуна баромондааст. ҳамкориро хуб ба роҳ мондагӣ ҳастем, бо дигар давлатҳо муносибати хеле хуби дипломатӣ дорем ва корҳо дар ин самт идома дорад. вобаста ба оне ки
ба саволҳои шумо посух надодам махдуд талаб мекунам. Муҳтарам хабарнигор, ман чунин посух медиҳам ки вақте ки сухан дар бораи ду давлат меравад, дар ин самт ҳатман бояд ҳам кормандони вазорати фарҳанг ва кормандони вазорати корҳои хориҷӣ ҳамкорӣ мекунад. Муҳим нест вай дар самти фарҳанг бошад, дар самти санъат бошад, вай бо дигар давлат ҳаст. ин албатта мувофиқа мешавад. Ин дар тамоми давлат ҳамин дар тамоми дунё қабул шудааст. ва агар ба вазорат ягон корманд маълуми хотири шумо вай кардааст, бахшиш мепурсед, лекин талаботу низом ҳамин гуна ҳаст. ва он саволҳое ки шумо ман бори дигар мегӯям, ин муносибатҳои байни ду давлат агар баром монда шавад, ҳатман махдуд талаб карда мешавад. ва ман аз хабарнигорон ман бо як эҳтиром ба шумо муроҷиат мекунам. Ман медонам ки имрӯз дар ҷомеа хабарҳое ки барои мардум, барои ҷомеа муҳим аст, аввалин шуда шумо ба сами онҳо мерасонед. баъзе вақтҳо ҳамин хел ин барои расонаӣ кардан не, ман хоҳиш мекунам, барои пахш кардан, барои омма не, барои як суҳбати самимии бо шумо. баъзе вақтҳо ҳамин гуна мешавад ки мисол шумо доред пахши барномаҳо ё ҷадвал сетка бишани. хайр, ман ҳаматонро намегӯям, лекин ҳастанд. ҳамон рӯзу соате ки пахш эфир бояд дар мавҷ ҳамон барнома садотият мавзӯъ намеёбанд. баъд мегӯям дари назоратро мекӯбам. дар ҳамин соат, дар ҳамин дам бояд бо ман суҳбат кунед. фалони одам бояд бо ман суҳбат кунад. майлаш бошад суҳбат мекунад. лекин дар кадом мавзӯъ? бояд пешакӣ ҳарчанд бошад, мавзӯъҳо мушаххас бошад. вақте ки хабарнигор мегӯяд, ҳамон мусоҳибаш бояд ҳамон нафаре ки бо вайам суҳбат мешавад, бояд огоҳ бошад. барое ки шумо ки суҳбат мекунед, вайро расонаӣ мекунед, вайро пахш мекунед. аз мабодо ягон адад, ягон гапи беҷо меравад, ё ягон нуқта, ё ягон рақам хато меравад. барои ин ман фикр мекунам ки ҳамкорӣ кардан хуб аст. бошад, мо ин ироди шуморо қабул мекунем, лекин аз шумо ҳам хоҳиш мекунам ки минбаъд боша, ман намегӯям як моҳ, як ҳафта, ақаллан як рӯз пеш огоҳ мекунем. баъзе вақтҳо алих мешавад ки имрӯз худатон медонед ки ҷанги иттилоотӣ рафта истодааст. муборизаи иттилоотӣ аст. ташаккури зиёд барои ширкати шумо.